kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hois ibaom San Lucas. Nakiulak nasara parkui ki kirtesik ki oksali utle barkabl sa sábado. Hok ainak shpanunkil ut ki shaklik resh yapasinkish sa lisantilhu. Ki ashtesik re li shuli profet Isaías. Kishhir uru ut kishtaw li rakal parkui sibambil atin ain. Lishmusik li kakwa kwang sa impe, shpanakshis yul resh yebal di chabil esilal reb li neba. Shish taklachak chish pukte sinkil resil li kolpai reb li kwangkep satsalam. Chish yeba resil reb li tmuts nakte ilok wichik. Chirachabankil li raukte simbilem. Uch pukte sinkil hun santil chiap sash kabali kakwa. Chirisha ankish potlihu kish aksi re lak angel ut kikohlak. Es rueb rikin li Jesus shishunilep li kwankep sal chutbal kap. Tohalak kish tikep shtebal reb. Litzibambil atinain di toha sherabe saklok ru anakwan. Chishunlep chabil na keshkechirish. Na la jesat kshchosh banish chabil atin na el chisumal re ut na keshye. Mamakwa tabiain liralala Jose? Kishye li Jesus reb. Cholchonak te yikweli atinain. At akbanonel. Pangkwan akwim. Chishunil lishkabi nakshkulman garan Kafarnaum. Banu akwi arin sa latenamit. Kishye akwe. Relik chikyan linkiere. Nakmahung propet nakule chichabil sa listenamit. Relik chikyan linkiere. Na baleb smalkan ke kwang Israel chirueb likutan ki kwang kwilah Elias. Nakitsapmal ni chosha chiru oship chiap. Rikin kwakepo ut kichal khunim lakwech sal chishunil li ruchichot. Apan mahung reban kitakla kwilah Elias. Kahkwi rikin khunlish malkan sarepta sa stepal sidon. Hokan akwi na baleb li sakleprish ke kwang Israel nakikwan li prophet Eliseo. Apan mahung reban kikirak. Kahkwi lah Naaman Syria. Nakkerabi ain chishunlep li kwankep sa chutlep barkawl kaho nakke khosqo. Ke shaklik ke risili Jesus sal litenamit ut ke shkam tok sa shpen khun nimlaul chiruli tsur kokokwi ishtenamitet. Renak teshkut rak tohtaqa. Awti Jesus kinumek sa shtyankep ko. Ratin likakwa